Chhul Morgan survey an pun chho tak zel awangin India sarkar chuan kumsom palichin chunglam ten a thlawna Gardasil vaccine an don tur thu apuang Gardasil hi quadrivalent human papilloma virus HPV single shot vaccine ani a Chhul Morgan sarthlen tu HPV type 16, 18, 6 le 11 laka meichia te aveng theidon ani he vaccine thlona pek run pui hi rampum huwa pakal pui tur ni in February ni somni pariat sangni somni paruka hian Prime Minister Narendra Modi an ahongang immunization chungchang an soidun na WHO Strategic Advisory Group of Expert nena in thurwala he thutluk na hi India sarkar hian siam ani vaccine lak run pui hi kalpui tana tanga thlathum chung chuan vaccine pek chuan hmun tura ruat bi ka lak thei ani dona chumin nuwa ero chuan uin portala inziak lutin Health and Wellness Center lak tur ani to thungang Health official te soidanin he vaccine lak run pui kalpui tur hi ramchunga meichia kumsom pali tling tharmi vaibel chekhat point sompanga inan chorman chia bokdon ani ome Gavi Vaccine Alliance chuan dos vaibel chani point paruk zet chu India hi aron pedona hengzinga vaibel chekhat chuan India hi aron thlengto nge abak zong chu kumin chungemo na kumemo chunga ron thleng ve tur ani bok England le Sweden a zirchian an nei na tarlan danin meichia kumsom pathum tlingjin te a Chhul Morgan sar vaccine pek ma hian kongro su ema kumsom thuma upa anni huna chuan Chhul Morgan sar nei na chan si za a somriat panga zetina tihniamani anti Chhul morti morte hi dan pa ngai ba ka alo thana a in thlak danglam to chuan cancer ani zui du hle a hei hi precancerous cells ti ani cancer nia mundanga a try dar ma phei chuan in soisel na thlen lem lo le ngala hriat chhuwa ma a har sa hle thin hei wang hian chhul en fia na pap smear ti fo te hi a poimo a HPV vaccine lak te hi atangkai em ani Gardasil soirik ani mekara hian dan shemi milar tak Prasant Busan chuan Gardasil himlo thuwa thom aron neilian hle soive tur ting chuan Gardasil vaccine lak nuwa mi za a sompanga vel chu lu haile chawin an tluzoi dera hei hi hriawan hlawang ani ber he vaccine la mi maktadoi khatzinga mi pakhadin allergy awanga thok buaile vunbol an nei theini a chhut ani a chula chu epinephrine manga ul samtaka enkol dammai thei ani chu wangin Gardasil vaccine hi a hima ngai thataka lak ngam chi ani